Hvala. Uvaženi narodni poslanik, potpredsjednik Skupštine Senad Bratić, izvolite. Hvala predsjedniče. Uvaženi i poštovani narodni poslanici, članovi Vlade, poštovani gosti, pred nama je jedan nacrt zakona o zaštiti žrtava ratne torture koji je bio neophodan da uredi jednu oblast koja je bolna i u svakom slučaju koja ima za potrebu da se napravi i na ispravan način tretira i da ti ljudi koji su bili predmet žrtve nasilja i torture za vrijeme rata na prostoru Bosne i Hercegovine da dobiju toliko satisfakciju koja sigurno nikad neće moći da im namiri onu nesreću koju su doživjeli. Sigurno da ovaj zakon treba da jednako tretira sve građane oba entiteta i Brčkog distrikta na isti način, bez obzira na nacionalnu pripadnost, vjeroispovijest i stranačku bilo kakvu pripadnost. U članu 2. ovaj zakon kaže, stav 1. ovaj zakon isključuje bilo koji oblik diskriminacije i sigurno ukoliko želimo da ovaj stav 1. ostaje u ovom obliku, onda molim da se malo sasluša i razmotri šta mi predlažemo ispred kluba Koalicije Domovina da bi on stvarno mogao da bude takav da kaže da isključuje bilo kakvu diskriminaciju. U članu 3. već imamo žrtve ratne torture u smislu ovog zakona. Ja ću ga proći ovako na brzinu i dati svoje primjedbe, pa predlagač zakona može da razmotri šta je prihvatljivo da u prijedlogu zakona dođe u parlamentarnu proceduru. U član 3. stav 1. stav 1. žrtva ratne torture u smislu ovog zakona lice koje vrijeme i u vezi s oružanim sukobom na teritoriji bivše Socijalističke federativne republike u daljem tekstu SFRJ u periodu od 17. augusta 1999. do 19. juna 1996. bilo izloženo nekom od oblika torture. Zvanično rat u Bosni i Hercegovini mislim da je počeo da je datum april 1991. i mislim da predlagač treba da razmisli ako ćemo da tretiramo žrtve torture koje su nastale na prostoru Bosne i Hercegovine, da razmislimo da ovaj rok izmijenimo, da ovaj vremenski period skratimo od aprila 1991. Što se tiče člana 5. koji govori o statusu žrtve torture i pravo u skladu sa ovim zakonom može ostvariti lice koje je državljanin Bosne i Hercegovine, koje je na teritoriji Republike Srpske ili Brčkog distrikta Bosne i Hercegovine ima prebivalište u posljednje 3 godine prije donošenja zahtjeva. Stav 2. ukoliko boravi u inostranstvu, ali posljednje 3 godine prije odlaska u inostranstvo imao prebivalište, odnosno boravak na teritoriji Republike Srpske ili Brčkog distrikta Bosne i Hercegovine, mislim da ovo pravo ne treba vezati za trajanje boravka u Republici Srpskoj i Brčkog distriktu, jer mislim da ovo statusno pravo imaju ljudi koji možda sticajem okolnosti kada usvojimo ovaj prijedlog zakona, kada on stupi na snagu, možda nisu se još vratili na prostor entiteta Republika Srpska ili Brčkog distrikta i u tom slučaju bili bi uskraćeni za objektivno pravo koje im po osnovu onoga šta su doživjeli realno i pripada. Također član 6. također kaže da status žrtve torture i prava u skladu sa ovim zakonom može ostvariti lice koje je strani državljanin, a koje je imalo boravak na teritoriji Republike Srpske posljednje 3 godine prije podnošenja zahtjeva. Isti je znači problem kao u prethodnom članu i mislim da čak da su ovdje u ovom pravu strani državljani čak i privilegovani, da kažemo, u odnosu na naše državljane. Član 7. Status žrtve torture i pravo u skladu sa ovim zakonom može se ostvariti ako po istom činjeničnom stanju
nije već ostvareno, znači ponavljam, nije već ostvareno u Republici Srpskoj, Federaciji Bosne i Hercegovine, Brčko distriktu Bosne i Hercegovine ili državi u okruženju u skladu sa propisima kojima je uređena znači oblast. Mislim da ovo treba preformulisati. Ovo nije već ostvareno da stoji da ne koristi pravo, jer imamo statusna prava koja su ljudi ostvarili primjera radi na prostoru Federacije Bosne i Hercegovine i koja im povratkom u Republiku Srpsku bivaju ukinuta po zakonima Federacije, ta statusna prava, međutim, po ovome ne bi mogli ostvariti ovdje po ovome zakonu ako bi povratkom, ako su imali ta prava u Federaciji, entitetu Federacija Bosne i Hercegovine i vrati se sad u ovaj drugi entitet i to pravo je izgubio, a to pravo po ovom zakonu ne može biti ostvareno. Tako molim predlagača da ovo ozbiljno shvati kao jednu korektnu primjedbu i da ne uskratimo ono što ljudima objektivno pripada zbog žrtve koju su pretrpili za vrijeme rata na ovim prostorima. Posebno status žrtve torture i pravo u skladu s ovim zakonom ne može ostvariti lice koje je bilo pripadnik neprijateljskih oružanih snaga i paravojnih formacija. Ovo treba ili preformulisati ili brisati, jer slično je bilo u zakonu o civilnim žrtvama rata, u aktuelnom zakonu o civilnim žrtvama rata Republike Srpske, i treba definisati na koji način, ko utvrđuje ko je bio pripadnik neprijateljskih oružanih snaga, paravojnih formacija, čak i ratni zarobljenici sigurno su imali pravo na jedan korektan tretman, i ako je neko bio u vojsci, primjera radi vojsci Republike Bosne i Hercegovine ili u vojsci Republike Srpske, niko nije imao pravo da takvog vojnika zarobljenog, da se na njemu iživljava, da postupa suprotno međunarodnim konvencijama o pravima od ovim koji uređuju ovu oblast, i mislim da ovo treba preformulisati i da ne može u ovom, ako želimo da stvarno imamo jedan dobar, primjenjiv i da možemo reći evo to je naš zakon, mi smo ga donijeli u Narodnoj skupštini, mi smo se potrudili da on bude korektan, da bude pravedan, da bude praktično primjenjiv. Poslije u članu 16, član 16 koji kaže u stavu 1 činjenica da je neko lice bilo izloženo torturi pod okolnostima iz člana 3. stav 1 ovog zakona utvrđuje se na osnovu uvjerenja koje je u skladu sa svojim službenim evidencijama i raspoloživom građom izdaje Republički centar za istraživanje rata, ratnih zločina i traženje nestalih lica, u daljem tekstu centar, u roku od 30 dana od dana prijema zahtjeva od organa koji vodi postupak. Mislim da isti status kao i Republički centar treba da imaju udruženja logoraša i civilnih žrtava rata, Bošnjaka, Hrvata, koja su registrovana u skladu sa zakonima Republike Srpske, koja su registrovana kod sudova ovdje u Republici Srpskoj, koja imaju također svoje dokaze, ali one ne rekla kazala, nego policijske zapisnike, sudska medicinska vještačenja i sve što podrazumijeva da bi neko mogao dokazati gdje je bio, na koji način je povrijeđen, oštećen i da ima prava da može ući u pravo po osnovu ovog zakona o žrtvama ratne torture. Dalje u stavu 5 ovog istog člana 16, medicinska dokumentacija o liječenju stranke kao dokaz u smislu ovog stava 3. ovog člana mora da potiče iz perioda iz člana 3. stav 1 ovog zakona ili kasnije 5 godina po isteku tog perioda, dok se kasnija medicinska dokumentacija uzima u obzir samo zajedno sa ostalim dokazima kojima se dokazuje ista činjenica. Mislim da ovo ne treba stvarno ograničavati, jer pojavit će se neko
ko nije u ovome vremenskom roku, a što se tiče i ratnog zločina i prava žrtava torture, mislim da tu ne treba vremenski ograničavati i treba da svako onaj ko je bio žrtva da može da ostvari ovo pravo. Jeste u ime kluba. Izvolite. Hvala. U postupku za utvrđivanje statusa žrtve torture organ koji vodi postupak će u zavisnosti od utvrđenog činjeničnog stanja tražiti mišljenje Saveza logoraša Republike Srpske ili Udruženja žena žrtava Republike Srpske. Mislim znači da bi bilo korektno i pravedno da bi se isključila diskriminacija da ovo legitimno pravo ima pravo udruženja logoraša kako Bošnjaka, tako i Hrvata i udruženja civilnih žrtava rata koji su registrovani znači kod sudova u Republici Srpskoj po zakonima Republike Srpske i ne vidim razloga zašto da se jedni uvode u pravo i daju im pravo da oni mogu dokazivati, a drugima se to isto pravo uskraćuje. U tom slučaju ono što se tiče člana 2. bilo bi samo prazna priča i mrtvo slovo na papiru, ne bi od tog pitanja da li ima diskriminacije, nedvosmisleno ovaj zakon bi bio diskriminirajući što se tiče Bošnjaka i Hrvata u ovom entitetu. Protiv rješenja ministarstva donesenog u postupku, to je znači član 17. Stav 8. Protiv rješenja ministarstva donesenog u postupku revizije ili u postupku po žalbi kojim je prvostepeno rješenje ukinuto ili poništeno i vraćeno na ponovni postupak, ne može se voditi upravni spor. Mislim da ovo treba izmijeniti i dopustiti pokretanje upravnog spora. Mislim da ljudima treba omogućiti, ako smatraju da su im prava povrijeđena, da imaju mogućnost i upravnog spora. Član 25. stav 3. smatra se da korisnik nije prijavio promjenu i kada je odsutan iz mjesta prebivališta, odnosno boravišta ili se nalazi u inostranstvu duže od 60 dana, a nema punomoćnika, odnosno zakonskog zastupnika, kao i kada nije obnovljena punomoć ili dostavljen dokaz o životu nakon isteka roka iz člana 24. stav 2. ovog zakona. Mislim, kao stav onaj 3. da je ovo potrebno preformulisati. I imamo na kraju član 38. Zahtjev za priznavanje statusa žrtve torture i prava u skladu s ovim zakonom može se podnijeti u roku od 3 godine od dana stupanja na snagu ovog zakona. Također ponavljam, ovo pravo ne treba ograničiti rokom, već treba ostati otvoreno. Onaj ko može dokazati da je bio žrtva torture, da je bio nepravedno zatvoren, pogotovo i oni koji su normalno i oni zarobljeni koji su bili vojnici kako jedne, druge, treće vojske, u svakom slučaju su zasluživali korektan i predviđen konvencijama koji regulišu ovu oblast, imali su pravo na jedan ljudski, na jedan korektan tretman, a niko nije imao pravo da se na njima iživljava, da ih muči, na kraju da ih bez osnova i čak mnogi su bili i ubijeni, silovani i sve nije rađeno prema tim žrtvama, bez obzira, ponavljam, na njihovu nacionalnu pripadnost, nacionalnu, vjersku i bilo koju drugu pripadnost. Mislim, ako želimo jedan korektan i bez diskriminacije zakon, da ga donesemo i da bude u praksi provodiv, da bude primjenjiv, onda moramo obratiti pažnju da kako i ovaj centar koji se spominje u ovom zakonu i udruženja logoraša srpske nacionalnosti i žena žrtava rata, u svakom slučaju i udruženja logoraša i Bošnjaka i Hrvata i udruženja civilnih žrtava rata, ova dva konstitutivna naroda imaju isto pravo
i da dokazuju status i svojim dokazima, argumentima, faktima, kao što su policijski zapisnici, medicinska mišljenja iz tog vremena, izjave svjedoka i sve ono čime realno, konkretno, na pravi način, zakonom propisan, mogu da dokažu da li imaju ili nemaju pravo, to je na onome ko vodi postupak po mjesnoj nadležnosti, to je deljenje znači za boračko-invalidsku zaštitu, ali mislim da znači moramo dopustiti i onima drugima i sve ovo što govorim u Narodnoj skupštini, to govorim i za prava na prostoru Federacije, entiteta Federacija Bosne i Hercegovine, kako za Bošnjake, tako i za Srbe, Hrvate i bilo kojeg pripadnika, bilo kojeg naroda, pa čak i strane državljane, ako se zatekli na prostoru Bosne i Hercegovine i ako su bili žrtva torture, sigurno da im to pravo treba omogućiti. Međutim, nadam se da ovdje predlagač neće da popusti pred nekim pritiscima. Mislim da nas ta takva razmišljanja samo vraćaju u 90. godine i stvaraju problem i onda ne treba se čuti što nam ekonomija stoji i što nam mladi odlaze, jer neće da slušaju na ovakav način i neće da vide podjele da se ljudi dijele po nacionalnoj vjerskoj pripadnosti sada u ovome 21. vijeku, da mi nosimo taj teret koji je započet u prošlom vijeku, a evo još se nosi i da skinemo taj teret koji realno pritiska ove naše odnose, da se ne možemo baviti onim životno važnim problemima, a pogotovo ako ćemo dizati tenzije ovdje gdje je izuzetno osjetljiva oblast i gdje treba uvažiti da je neko bio žrtva bez obzira kome je on pripadao. Žrtva je žrtva ako može da dokaže, da dokumentuje i zašto onda dijeliti udruženja po nacionalnoj pripadnosti, srpska udruženja, hrvatska, bošnjačka. Dajte, molim vas da prestanemo više. To što govorim ovdje tražim od kolega u federalnom parlamentu i na nivou države Bosne i Hercegovine da ovakav pristup imaju i nadam se da će predlagač, a da ćete pogotovo vi, poštovane kolegice i kolege, narodni poslanici, podržati ovakav pristup ovoj tematici, jer ovo je stvarno najbolniji dio naše istorije kada je riječ o tim dešavanjima. Ti ljudi koji su bili žrtva, najmanje što imaju pravo je da imaju neku satisfakciju i da oni ili članovi njihovih porodica budu namireni, simbolično je to po meni, ali eto, zahvaljujem se predlagaču, Vladi Republike Srpske i predlagaču koji su dali svoj doprinos i pokušaj da se ova oblast uredi na jedan korektan način, a onda kad već radimo, daj da uradimo to, da to bude pošteno, pravedno i stvarno, kao što kaže član 2. i s time završavam s onim što sam počeo, da bi član 2. da bi stojalo to da nema diskriminacije, onda molim vas napravite, predložite u prijedlogu zakon o žrtvama torture, stvarno da bude bez diskriminacije. Hvala. Hvala. Replika. Gospodin Bratić, izvolite. Poštovani predsjedniče, uvažene kolege poslanici, a posebno poštovana kolegice koju izuzetno cijenim, nadam se i vjerujem, nemam razloga da ne vjerujem, da imate iskrene namjere kad ovo kažete, međutim činjenica je samo da postoji još mimo udruženja žena žrtava rata još dosta, kao što ima udruženja boraca Vojske Republike Srpske, ne jedno nego dosta, tako i u Federaciji ima udruženja demobilisanih boraca, mnogo i sva ona traže na neki način da budu uvažena i imaju svoje neke argumente i tako da imamo i udruženja žena žrtava rata kako ovdje u normalnoj Republici Srpskoj koja nisu sve objedinjena udruženja žrtava rata žena koje spominje uvažena
ovdje prisutna gospođa Railić, tako da ja samo molim da se neko ne stavlja u privilegovan položaj, a da se neko jednostavno odbacuje. Ja tražim samo da svi oni koji mogu ponuditi adekvatne, pravno validne argumente da su bili žrtve rata i ako ti dokumentacija dolazi od bilo kojeg udruženja logoraša, udruženja žrtava žena, posebno žena žrtava rata, bez obzira da li oni bili srpska, bošnjačka, hrvatska i bilo koja druga, da budu uvažena i onda ćemo stvarno imati jedan zakon koji sigurno će biti pravedan, dobro osmišljen i za kojega ćemo svi mi ovdje poslanici moći da stanemo, da to ne bude kao što se u medijima spominje zakon o žrtvama torture iz reda srpskog naroda, nego da to bude zakon o torturi Republike Srpske. Žrtava torture Republike Srpske, znači koji će biti za sve nacionalnosti, za sve vjeroispovijesti, za sve one koji su bili žrtve, pa kažem čak i strane državljane, ako su se zadesili na ovim prostorima i bili predmet torture i oni normalno trebaju da imaju pravo. Krajnje dobronamjerno ovo govorim, tražim, mislim da govorimo svi, da se dobro razumijemo i da će ovo biti uvaženo od strane na prvom mjestu vas, kolege poslanici, a onda normalno predlagača koji ponudi i nadam se da će u prijedlogu doći zakon koji će biti prilagođen ovome o čemu govorim. Hvala. Poštovane kolege, kolegice i kolege, narodni poslanici i članovi vlade, prihvatam sugestiju i prihvatam mišljenje uvaženog kolege Đorđića. Činjenica je, kad sam razmislio bolje da je stoji to uvaženi kolega i nemam apsolutno nikakvih problema da ovaj rok bude takav, jer treba ovaj zakon da ima širinu i da obuhvati sve ono u praksi do čega možemo doći. Ima takvih ljudi koji su i u to vrijeme došli u priliku i doživjeli to, nešto od torture i mislim da ovo nije ništa sporno, ali volio bi da ovako da se prihvataju i naši argumenti koji dolaze od kluba Koalicije Domovina, da uvažite i da napravimo stvarno jedan dobar zakon koji će u praksi neće biti napadnut, nego će biti pozdravljen i da mi pošaljemo poruku odavde da mi stvarno uvažavamo jedni druge i da mi napravimo iskorak što se tiče ove izuzetno teške oblasti. Eto, ja vam se zahvaljujem i nadam se da neće više biti potrebe da repliciramo na ovu temu. Hvala.